Jingbam pensengau ke sarkar ban penkiu tulap yakin noi kai SSA da ka 6% kala penlong ya ka all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSASTA haka lai porter unai lor arhajar pusau ban ya wer pat ba yakin noi kai SSA School ban sedang no da ka jinya ki syong kalan mengor klembu por ka ban adu la sai ka sengi ka sitari urisau arhajar pusau ka ban long Hamadan Malki Kumban syukudau ke kenhun keladap ban ai jing terwasa ke sarkar nadu senam arajar kat khandai bajing ai por ya ke sarkar kala kutno menta ke sengi kumta ke kenhun kala lej ban ya kendu yau rakam e sang ma menteri ke puli puthi ban wat jing tip lada ke sarkar kala le ANM henry ke jubab ke bakila yo ka long ba ke sarkar kampat pen kre halor ke jing dawa ke kenhun habakran bat usulong mil na kaliang uba Peter Terniang upresiden ulaong Baka jing ki kan long silantar klam ka jing bu pot tat hadu baka sarkar jala kan pen sngau ka jing dawa jongki ula kan tho ru baka jing bam sim khia ka sarkar nadu ka jing seu tulap noi kai ba an sahiar ka jing puli puthi ha ka jalla kadalan ka bangila ai government halor ka salary enhancement ka bangila dawa 6% kalakut menta kasngi ti na kaling jongi onda habalakut kapur ngilale ya kendu ya u education minister I honorable Rakam Sangma ngilai kedua I hakaji kedua bat I ti ila yathu yangi bakam don kanu kaji benkre na kaling sarkar ti halor kani ka benta na kaling jongi kino yalam jongka Teachers Association jong kapo Meghalaya kumbang ngilai rai dakino ikahi kumbang ngilaya perkhat dakino ikahi hakidigisngi haswa bangin bu ya ke deadline ti ngi penmana syaki para ni kai baru khoj ba katkum ka jingrai jongi hi iwai nadu ola syai kasngi kashi tarik jubnai Oktober arajar arpusau ngin sedang no ya kanika sit in demonstration kabadai shilenter kamdei batang sisngi henry ngin peteng ya kanika sit in demonstration kada do ba sarkar kada jubab yangi da ka jing tho ngikot ngiwer ya kiparani kai khabar khoj ka jela bakin sobha panwani simbenta la ki sokhia ya kan ka jing syai no ben ka jongi ha kan ka sarkar ka menta to sim bakani kadai ka message ka bangila pha sha pi iwai namar ladangim mi syamaran larangim mi don ka jinga teli ka sarkar kan penso ya kita jing dawa jongi kumbang ngilai ong kumbang ngilai dawa na kapur ha kini ki memorandum ki peladap laku ban nyau tali ki memorandum ha ka badai kat kini ka jing dawa jongi ban pen kiyo ke tulap henry ka sarkar ka syusngap mamam kani ka ji yakhi ka jongi ka bangin sedang la syai nadu ispo baji kadai hapu malki hapu madan malki kani ka jing syong indefinite sit administration ka jongi kan sedang kan ngin syong bain nadu men step hadu damit bat kan long hi kum taman kasngi Hai kabari kini ka jing diman la ka jing dawa ka jugi na sarkar ka de nadu usnem ar hajar kat khandai ter hadu new tali ki memorandum la ka jing dawa jongi ngilai bu henry ka ka bang ngila sedang ban kham penbore ka sarkar ka de nadu ka new tarik em ka ar tarik jugu banai ban new ar jar pusau bat hadu kani ka sengi ka pemerintah ho ngi thu ha kabari kani ka jing ha kabari ka exam jugi kena ya kata ngi thu bang kata henry na kali jongi ngim kwa bakan kata apala diki kena tingin wa dakila kenti kumno bagin le ring indawa baik na sarkar baka deiban kenti uno ekatulop ka jongi kidau san baka sarkar Meghalaya kamsim khia ha ka badai ka jing jongki ni kai na kapur kamtam ha ka badai ka jing siu tulop ka baduna hadu kata bane purkhat bane nujor bat ki wi ki jaka ti kani ka jing le sarkar ka penhiar kerdan sisya ka penhiar arsut ia ka puli puthi hapo ka jala ka jongi hi barkoi lada ka sarkar ka kwa baka jala kan kiu haki lembar khoj ningkong kadiban page ya ka puli puthi chinga dingthang mansa batang basumayo chingni ultimate term ko state government Meghalaya state government na ha aro chingni naniyo dingthang mansa chinga September jani kolachi tariko na chinga ultimate term ko na ha aro ya ultimate term ko naniyo da al chinga machota ha cha government na dingthang mansa sumairang ko be ha yo nani jamano chinga mamung ba government ni chinga positive response ko ba chingni nekne ganirang ko 정모단 칭니 노르마하고 바리아타니 그만 칭아 주소가 파치나 칭아 몰라니 코 나호바 government sumai kon oba government na chuso ka chani giman chinga kanal debat kanal October sa jani satari kong iya kanal debat chinga chingni silongo manchi giman gata chingni silongo jinga tani ko chinga otinga one giman dingthang manche sumayo
Ndake plak Meghalaya ni khona noksiko dongkapa SSC teacher rang gemek ko chinga nake mot phanak das kinga anchingni state government da alu anchingni demand ko anchingni muksongani ko anchingni molmol phaingani ko somutan anchingni salary ko bariat phana polsi chat kapla hoba anchingna da alu chuchot ko jaingani gemen molmolani ko khna sakchani gemen kenal dapat anjing jing atani ko ngatinga oni masakan thi kono noksko dongba Meghalaya aro angni karo site oni dingthang getham district biap rangoni block rangoni SS teacher rang ya agitation no ya demonstration program onari batok china ya independent demonstration program again adiba jera kangkang government chingna agan sakhuja jera kangkang chingna government chingni demand ko chusukat khuja chingni nangnakani ko chingna chusukat chenga chadon thongjawa adiba government chingko dingthang mancha chingni andakba sadagani ko chingni andakba demand ko chusukat ken chimo ode jion chingko respond ka again jion chingko awamang chingna chusukat dan hon gen urusa chinga don thongnak damat nagino sakan dikon betel Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam mangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya